Makenkov. I onda se ja unutra pozdravljam s njom i ja velim, rekao, drago mi je, on veli, pa veli, ne uzna još, pa rekao, čuj, ja znam. A on veli s televizije. Ja rekao, gledam, s televizije, ono ne. Onda ga pitam, a koja je emisija? Veli, magazin na divanu. To su ti oni kaj ti shop. It was a friend of ours once, you know, a couple of years ago came with the model. The model started going to a restaurant and asked me if I recognize her. Da. Samo me nemoj slučajno slikati ovako pa izgledam kao svetsko čudo. Kaj trebaš? Katica bude terasu prava, čistila, pa vas molim da ju ostavite. Magazin na divanu, you know, it's a shop, you know, kak se veli magazin na divanu na engleskom? You know, those channels where they, you know, try to sell you something, you know. Infomercials. Yeah, so this kind of. Viš kad smo počistili paučine sa proizvodom. Vidiš kakva inovacija tvoja mama? Dubravko, ja sam rekla Marko, vi ste se razgovarali pa niste čuli. Katica, bude terasu, prava, čistila, Da, kaj sam ti uzurpirao? Ha! I am sometimes so stealthy. Me sucking on my thumb. Gospođo, ako budete tu tak dugo dok... Znate kak je Isus nahranio dvije ribe? Njih došle naravno. Dobar dan. Veli ti si prvi došao. Dobar dan. Da. Izvolite smjestiti, kaj budete pili sokove, ali mislim da Geniš Dodar je ovo... Sad smo počeli kruha parivati i onda je Dubravko, kaj boš? Hoće poslužiti. Coca-Cola bude ga. Evo Coca-Cola je hladne, sve kaj ovo. Čekaj, pa ne budeš gemišta, moraš gemišta. Pa gemišta malo, Pa to je... vidiš. Marko, ne izvinite si čaše i on. Još jedan put, Sa sreće da ste si sa gelom kosu složili, inače bi vjetar digalo baterije. Ne, moram te ovak slikati da nekakvu kosu uopće imaš od gora, jer iz ove perspektive nemaš ništa. Ja si dimu, previše od dola. Ima jedan angle koji je idealan. Ali opet, ima angle, nešto ono, ima više kose nego Miljenko koji je stalno na drugs. Kaj ti si ne stalno bil, nek sad si na tonik ima. Toga svega, ali kad budemo noći. Kakve tonike?
Noć mi je najgore. Gledao takve tonike imaš i kaj to bi se prodavao tu, da ti puno pomaže. Ne, to ništa. Ja priznam da sam nekad Ali ste... ja sam imao čuveni kineski 101A formula, to je bilo kao Ti moraš te formule sve dati u novine da vide ljudi kaj ne smiju koristiti. Ono kaj si koristi nema efekta, ne? Ajde, svim hodite, ovo gledajte. Nemojte da prijavite ekologiju. Isuse, kak miriši. Ja se duhe bum najela. Dobro, sad sam ga vidjela. Da ti nem smetala? Nice. Ja. U snimanju filma nije ovoga bilo, niti jedna životinja nije stradala, ne? A niko ne piše koliko kaskadera je stradala. Ljudi, ne? Pa ljudi nisu bitni. Da. Bili ono, ali pes ili recimo tam picek i to. That's for your vegetarian friends? U ruskim filmovima to nemaš, ne? No, I've got more vegan friends than movie. vegetarians, actually. I had to take a picture of that. Is there a difference? Because they had this whole The thing. vegans? Yeah, they basically can't eat anything. To nam nekaj svima govori. To nam nekaj svima govori ako on sam sebe snima. Glavu gore. Gospodično. Aha, Tanja, glavu gore. Ne. No, ali imaš frizera sam del, Ivek. Nema problema, pa ima čega. To boš moral dojte snimati drugo leto dok bo blato. When the mud comes in, he needs to bring the camera. Ove godine je takva suša, gdje nema ni blata. I to ako Vancouveru pogledaš, odmah su dva jumbo jeti puni turisti za simke se daju hrvat blato. Čuj, ili bude blato ili ulje, ono, to je još bolje. Bereš $3.200 po čovjeku i hrvate se. Čekaj, ali kad ne misli A Slavek bo prevodao z avionom. Sigo? A Slavek bo prevodao z avionom. Stila na Atlantiku dvoputka Kanader, ide dole Po vodu. po vodu. Pod morem. To nam treba, gospodin. Mi smo svi prenapeti i ja velim to. Kad odradiš 5 dana, 6. 7. dan moraš imati tak nekakve deške. Stipan, boga mi, nisi čuo na televiziji? Ne, Jedan drugoga. Na televiziji naši gosti, bili gosti emisije. Vlada je do 2 ure taj dan donesla odluku za Kanader, već je kod njega bil diler za Evropu za 1 uru. Već je bil kod njega. A on vozi Kanadera? On je zapovjednik cijele eskadrije Kanadera. Ko to? Sin. Da, Pa da. nisam ja znala. Tu je jedno 50 sudske namenilo. Bog i Bog. Dvije familije žive, nekaj. To je da recimo ovo tu mjesto gdje smo ja sedeli. On ima ove pištomljene već, ovo se sve predulogno. Kaj hoćeš jedno? Može, može.
je bilo. Ne moraju svi vidjeti kak sam nemoćna. Baka, dobro šibaš. Štepaš. Uzbrdo. Tu još moramo iti gore. Better not smiling. Oh god. Kome vi govorite? Onomano? A kako mu govoriti? Ti? Ti, da. Nisam čuo. It's a happy picture. Nisam čuo. I can't be left out. Come on, seriously. Ja drugoga slikate. Ne daj Bog da u sat vremena predaka i Tanja nije već barem 10 puta slikala. A ništa mi nije u rodu, vidiš ti to? Pa zato ima i fotoaparat. A čekaj, a nije to? To ti naš. Da, valjda. Njezin nema baterije. Ne, ovdje je i Gdje je ovoga Worldmana na ovo, ne? Da, slikam ga. Nek ti vreme za ovoga, za odgod. Sad imam tu da iskoristim na ovoj sliku. Kad ja to verujem, onda mi ne verujem, ja? Ja sam nastavno prijela u vojsku. Što smo je vrlo? Ti misliš da je on pitao? Znam. Demi, what is that song that Margaret sang? Rakija is a Croatian, very strong alcohol. Very strong cha-cha. And cheers is Zaveži se! Tako Formula 1, znaš ono vatre i one vizire vatre da... What a role model. What? Very G for the прощение, I must say. You might as well just hold this so you look like even more of a loser. Thanks, man. Hey, it got hot. Somebody got whacked on the mirror. Nekoga je lupilo na glavu na ovome ringišpilju.
široko, a to je vodi brata u polvo svatove. Širok šorba tvoje i zađi na polje, da čekaj svatove. Ma širok šorba tvoje i zađi na polje, da čekaj svatove. Evo da vidim samo za našega staroga prijatelja. Idemo mi dalje. Jedna melodija koja je ovako više za prijatelje, za gorične prijatelje koji su ljubitelji kapljice dok dojde doma, dok se moraju prodavati ženi, onda upjevaju upravo to pjesmu. Akcent je sreće Korana. Traction because they have to pull up the grass with it. Oh, this duck invaded the territory. Now they're getting a little agitated, not used to the attention. I wonder why they brand them so with these tags so much. To je Lisa. Smile for the cat. Viš, ovdje piše Lisa, a ova druga, čekaj da vidim. What's the name of the other one? Hold on, let me zoom in. On the other one is... Gonna zoom on this lovely Cifra. Cifra i Lisa. To su tradicionalna imena i jedna od njih se upravo pišala. We missed it. Now, there's obviously a grave danger of stepping into a variety of things. And they're so friendly. Tikve. So I felt on my finger from one of the chickens or something big. Mora biti sikok. Čekaj, mustačpen, to sam ja čuo. Za mustačpen. Ne znam gdje, ali sam negdje čuo. Ja isto. I ti si čuo. Ti si i vidjela. Ti si. To su znali na turniru priliku igrati. Je, Klara i Nela su to neke govorile za mustačpen. Ne znam kaj je. Joki igrači. Kaj bi to bilo? Poslovnim taštama igraju. To su Mihaljevac, ne? Mustačina. Ja je sve to moša. Mustači su sve te Marije. To je ono, brat. To. Ne toga. Kaj Vikijev brat? Vikijev bratić. Brat. Od teju dečki. Od mi dva dečki brati igraju. Bratića. Krivo se rekao. Kaj Štefti Ovo kaj crta. neki Zofrenki Njegov brat njim je ja po tema Ja velim Miki, a Miki je brat od toga kaj je crta z Medeše gimnazije. I ve vlada veli da je ne Miki, Tata je ne Bratić. Da je Bratić od teju dečki. To se ti krivo rekao. Brat, Viki, Franji. No. Onda ti je opod ove... Ja isto znam da je brat, jer te z menom delaju. Kaj školi je Pa igraju. Domore. Roki, pa ti je ovo kaj od Boga. Ovo sliku kaj nje mi imamo. Gore mi je stric nacrtao. Znači da ima je nekakve genetika je takva, umjetnička. No, na Bogu kaj no. On je levra. Genetiku mi baš nismo nekakvo proizveli u Horvatu. Ima on jedan mali, kak se, u Zagrebu neke prljevo kazalište ili kaj je. A, Tihomir, on je Filešov. On je Filešov, to je najbliže kad smo došli u nekakvom talentu. Onaj konobar, kako sam zvao onaj. Da, Joži. Kako sam, mali. Mali. To, ja njim je ti mrkve. I on je brat. Je, i on je brat. To su svi brate, mrt tam na štecionu nije šta desna. Jer je Joži gosta.
Jer Jožek meni još negdje po onim uvijek bio mali, on. Ja imam brata Mihaljac. 100% mislim da su brata. Jedno 7 jesu. A sestru nemaju? Ha? Ne, na prvi je bilo Jana. Tam su dolazom dobili. Brat je Zoja. Sigurno je brat. Zoja na gromu. Da, ja sam se z njimi tako spominal i brat njim je. Ja pa je od brata. Od brata sin je to. No je to brata ne poznaš. A ženu mu isto ne poznaju? Ja sam kaj Mihaljevce? Isti su. Svi su isti. Svi su isti. On je paprik krčma ima bio. Mladi sin. Da neki tam je ljubav. Ja, ure došli. Pa ura je ura, kaj je? Babu strina kata da išla pa na hranu. Navodišla, ja ne znam nikad rekao. Ajde, ajde, Paprikaš. samo loše. Paprikaš? Kako si ga ne za ručak je? Ne su. Hoćeš ga jesti? Ne sam iskoristio. Nemoj već staviti. Hvati još voli. Kao, hoćeš? Ma ne, nam ga mogu jesti, nisam čula. No, dok Pitam se Zaka, možda zato kasno. Racu, tacu. Racu, tacu. Da li raca ima tacu? Samo ne znam. Vrniče je jako. A Marko, ti nam misliš meso jesti? To bi posao. Kako hoćeš. Sad imam mjesto na treniraš za jadnu stvar. Rekao je jučer, kad sam rekla da bu danas pečeni krompir, da... Kamerama kamer hodaju.